Milosavljević pokušava da igra pick and roll na strani, razdvaja odbranu na pick and rollu. Milosavljević sačekao ga iz... Ušao i Boris Dalo. Milosavljević na prodor, Milosavljević, Heinz ga je sačekao. Lovern. Kinzi. Ponovo težak šut. Teodosić. Sjajan prodor. Jackson. Krstić. Krstić siguran. Ponad 15. Widzimy też zorganizowany powrót do defensywy. Tutaj nie ma forsowania tempa. Świetnie zagrał Navarro tutaj po stronie Barcelony. Tak, Kapuczka już pasywny w tej akcji. Tak, świetnie z przeskokiem, ale zabrakło skuteczności. Bogdanović sada koristi blok, lepo razdvaja odbranu. Bogdanović pas bez gledanja. Kinzi za 3 poena. Pokušaja. 47-41 za CSKA. U NBA timovima, nego su imali neku ulogu. On je trenutno centar Efes Pilsena, igrao je i za Fener, ali je igrao i za Boston i za Cleveland. Evo trojke za Gulera, prekinuo je ovu seriju. Gonlum visoko sa Bjelicom, konačno stiže lopta do Arslana, ali već je potrošen veći deo ovog napada, međutim razumljivo ljut Ivković. Barton. Navarro. U četvorici igrača je uspio da prođe. Navarro ide do koša i pogađa. 37-34. Na drugoj strani Spanulis, morat će on da pokuša, faul je sviran Anti Tomić. Ispravna odluka sudija, iako su malo oklevale, podmetnuo je nogu Ante Tomić, mogli su... Mancaris, Lodžeski, dobra prednja promena, Lodžeski lepo je sebi izgradio. Mancaris, Spanulis, razdvaja odbranu od pick and rolla i... Olimpijakosa imaju veliku želju da produže ovu seriju. Spanulis se provlači.